Mına tuğanlar. Mol жерде мына өзі бұрын тозылған екен. Үйіліп шүн қазып, шекке беріп салып, мына аяқтарды ондай қылып. Су ашып. Су ашып, мына жақтан мындайдан ашып түшіп, мына айылды қаптап кетті. Бұл ушул бойдан барып, мына көчөнүн жайылып, ушулдай карап үйлөрдүн ичине каптап, полный айылдын тургундарына зыян келтирди да, короче. Нер мындай бош тупурак уже жеп атат мына. Мына жей берсе бул каналга жетет дагы. Kanal açılıp geçmiş biliyor musun? Ya toz otat vallahi. Bakın. Bak, cebimden oyup koyup çıkıyor cepçi ya. Bir de gitti ayıldı kaptatma. Ya buna sulardı karağılı tuğanları. Buna tuvaletler tolup köçöge çıkıp gitti. O tuvaletteki aklatlar var çoğu. Ne oldu böyle mi? Ha. O şu baştan beri tuvaletler tolup buna köçöge çıkıyor da dağıp. Aşıp. Mınaqtagı üylerde qaragıla bar жоğun. Kanalda kamaz menen gelbese o yerde tosip bolbaydı. Mına o tuvaletler tolu aşıp köçöge çıkıp otat mına. Buğa kim cevap beredi? O kanaldın boyunda üy salganlar. Mına bir ağılдар toldu suğa. Agarotlar. Mına komşulardaki kuyup koygan köngdörü, kuyup koygan köngdör. Mına sulardı gördüңөр mü? Kuyup koygan köngdörü bar жоğu ağıp gitti. Erip. Kayardan çıkıp? Yaman çıkıp dur ha? Biliyorum aslında bu bari gidip. Yaman açıp dur go. Ya bundan kalsın abi koyalım. Yiyeceğiniz var mı? Ya biz gelip ömür vereceğiz bu. Vay. Hoş olmuşsun. Karası rayonuna karıştı. Kattatallık elektrosunda açık ayılında. Dokuzda gitsek vakit yok. Gelip gele Hazır mo video kameradan жақсы көрінбей тұр. Түнгі уақыт болған үшін hazır мен приблизительно көрсетемін. Hazır су кешіп баратам. Бұл жақ Папан айыл өкіметіндегі Папан соқташынан бөлініп келген канал. Бұл канал өзінің маршруттық жолыменен келіп Қарасы районының Kattatallık айыл өкіметіне қарашты Ачы айылынан дағы өтеді. Тилекке қаршы ушул Ачы айылдын үстүнөн өтөт. Ушул жерде каналдын жегинен суунун корук зонасынан убагындагы айыл өкмөттөр жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Карасы райондук бөлүмү канал прям каналга жакын суунун корук зонасынан элге жер тилкелерин берип коюшкан. Мына ошол себептен мына бүгүн суу сактагычтан суу көп бөлүнгөнбү, либо кандай себеп болгон суу ашып бир нече үйдүн короосуна кирип кетти. Каналдын түбүндөгү бир нече үйдөн өтүп Ачы айылынын борбордук
унат каттай турган жолунун дагы каптады. Эгер эскерте турган болсок, жакын арада эле демирчилер жолго шебендерди төгүшкөн эле. Тилекке каршы ушул суу каптап, ошол шебендер дагы зыянга учурады десек болот. Эми мындай көз жазымда кылган, көмүскөдө жасалган иштерге ким жооп берет? Мен ойлойм, эртең же послезавтра тиешелүү жетекчилер келип тезинен чара көрөт деп.